sciatica expert ewo Ghana ha wo mu de bibiduro so ho bibiduro ankasa ene besa o ya no masa de machine aka ho ya de bibiduro ka ho ne asa de wato machine so ya san ya o massage bi ya wi herbal treatment ya de awono ama wo sciatica 21st clinic na ye expert awo tu ase Ghana ha ba bia wo mo ho wo oboase wo be ho 21st clinic wo oboase council quarters wo oboase court junction wa ena kuma senso ahia udru session so wo mo na nie dwaboso wo mo ho sunyane ni wenchi ni ba bia nkranza 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert Obitio, me bani wu, erati mi mami. Letu tanu mi yanko. Wo mi ne chi o. Wait, me bani wu, obi mami. Wait, obi mami o. Obi mami o. Me bani wu. Wait, obi mami o. Obi mami o. Mama, me dasi, yanko nchira opa. Who man come banu wu. Now ni driving school bi abitu ma me de miracle. Ghana had here driving school no eye ba ko pe eno ani J-Back driving school ya ewo Kumasi grow from Oben Bonus Hotel so ba ko pe eno de kire wo betimi de ka ye bibia ya wo pese wo ye ani ka se wo mu ne se won kasa odidi djuma wa hye ho nyina no eye fully air condition wo fra kiri ena wo ban so a o hostel wo hono mu a obenya ba bia da kama na wasua wa de eno an se wo fra wo mu asan betenti 0332 499 469 0247 595-975 J-Back Driving School Kapchie Nimdefie Nanka obinim se baby a woko abrabo a wobo ene susu dia osusu ye no bewie ni se ya anka wodwene ho mprenu eno ena ma obitumi kase entimi pa mennie na mennim se bewie mi sei sa abrabo hoyi ye dina dane na mennim eye dwumadi a ekita brabo mafutuo enkranhye awerechekere suahunu ane anigisamu a ebokotodwam enti siamosomfo DJ Tofiakwa enna badwafo ewo Sompa FM ejuoda bia ekopem ne ya wada so enumere no nan ekosi no nsia na mennim aya brabo musuahunu ya boy ya ba Sompa Nanka obinim se baby a woko abrabo a wobo ene susu dia osusu ye no bewie ni se ya anka wodwene ho mprenu eno ena ma obitumi kase entimi pa mennie na mennim se bewie mi sei sa abrabo hoyi ye dina dane na mennim eye dwumadi a ekita abrabo mafutuo enkranhye awerechekere suahunu ane anigisamu a ebokotodwam enti siamosomfo DJ Tofiakwa enna badwafo ewo Sompa FM ejuoda bia ekopem ne ya wada so enumere no nan ekosi no nsia na mennim aya brabo musuahunu Sompa 93.1 Ya boy ya ba Sompa ya boy ya ba Sompa
Menim, Odisika Brantia, Odisika Tom Brother, and then the Amore, Ojik Dama to Sir, or say Brian in Castle, and not in our Banosa. Yampa, Namidia, a bread and you in our Banosa. Yampa, Namidia, a bread and you in our Banosa. Time changes. Teacher no kaya no na nkura no ntiase. Na ono so onyambotre so be chew ama wati won ho ase. Teacher ni die ejuma no no. Enti obie na no se me nkura. Won hye me se ne mi gyamoni me gyamode. Mi kuta chok. Mi kuta aba. Mi twamoto. Na me sumamo na mo bonsuo na mo bubuja na mo twampempuro yesa na da biye beba somewhat on sellers monso yesa na da biya mo be na mo tete ho ene nkrofo a kire mo ade e bedru brebe no monso mo be wie school ama mo mu biya ba be kire ade ama bi no so atena ho atie mo se de me ye ya somewhat sellers teacher no kaya no na nkura no ntiase na onso nya botre si obekire wo amwate wo mu ase mo amuni teacher ni adwuma na botre do so yi e wo nkura enti ota to aso se me nkura monhwe se ne me gyamoni school dem me gyamode yese na da bia be hume e bedru brebe no ba bia mo be hume no e bia ho no na nya school dem e bia na e dwa so e dwada na me son kenten ya me ton kenten e kyerese abrabo edi adane etoda ebetimi ayeye etoda nso ana niema dietia o nanso se niema botia wa se da so ewo tumade ye fa no na Menim efri sabri kono no nsia ana ye be sori na ye sori nkunya so a hye no nso ene betimi abanso se ye de so mpaka se no ebebre mu da ho ya me gyamode o ma hene besie mu dewu ya mu bi Adawa fo nyina me da mo ase Yankopon nhira mo sompa fo da mo ase said the taxi drivers mo de atoto sompa no truck drivers ye ni gye mo ho papa Yankopon nhira mo ba bia wuti ye nka firi bia no eye sompa 93.1 FM the sign so e was sompa TV Recorder no sompa online no eye sompa online.com sompa online.com anasatara onemedia.com nekwa the Play Store ho me abanso say utimi nyaye let me jump aha e was school there we
Yes, I know download app now. Me ba cho sompa. Ti say wona mu yi no. Android phone no download wi a no ane say wo boss wa. E fa oni tokura wo hye. Na utie bibia live. De ekoso ha no. Na utie. Me ba cho join yen e wo sompa 93.1 FM on Facebook. And na YouTube no so sompa TV. Wo subscribe or like na share ma unua so entimi enhwe. No nan abo apa ho sema eduba akọ. Medim edit Tofiakwa producers aboa niema no. And then so yebekọ Canada abonten so. And no yen komo no ehye ase no. And ne die ehu a echa nra de no edi echi. Ene enua ba dan na ebekọ akodi enkomo. Akosia ajewa kode PCA a ohye munyam enche watena se. And then so ofa jenim aba ene ofa transe maintain nka che aja obrane duru bewi ane de o makone nam kakra akra me mo akwa ya me ba na ho ti sei nyame adom me ho ye pa abusia no obi ho ye pa ya darade ase obi ho ye na menim ye sure say uni ha no wakoma di ha di akiri pa mi di mo chi papa mi follow new book na ba ni nyina mi follow bibia nti kosia bie so mitie pa easy baba ya nkwa wo bibia wo ka kira ansana yakwa na the American say me fanfa book na kosia starting okay kakra say ese nipa ana oba ten bia otian oba okay oba ten bia ohwe no a ongu anye sadako obeka waso ohwe na ongu anye sadakro obeka waso akola bi na obokro no da bia akro no semo no oba no mami age no de sie oba no mami age no de sie dako ne ebeche no minim bebi agosu book bekwa kododie okay ebeche akola no kotomu no obi ayo no se mami kan sem gem mami se de bia ode ba no mami age ato wa ya de oba no te se de wa start to be ko school akola no nyen ro ndi eche no ede ne kotomu no so mbesem kan sem gem mami okay asem okache na so ode na so ta no no eden oka adenti o mame anye den wantiam ntian man mate papa bedasi jumade no production team no are ready Saki ena edawa no ena Kofi Foster enso eboni chidom ena minister IBJ enso ewo ha kosoa fa o messages no fa brain ewo Facebook Sompa 93.1 FM ena YouTube no so Sompa TV menko akosia ho na yenko share yenkomo ase akosia mo akwaba mejuso brutafe na ho ti sei me ho den pa erade adom e da erade ase yekoso aka ya hwefo ne etiefo se nyankopon ya adom a ya wada ebe na otwe yebekọ ofaya subonten ho na yakosra ofaya subonten we de Sompa jumadi a yefa no na Menim ye project ba kono no obi biara waye biribi dia som ne man wasom ne kuro wasom na busua na ne ho aba mfaso amayen o se ekosra ni pakro na ye won krofo binum kra wo ho a na wadwen won se ofaya subonten ontiase otiase onfirimu na eniji sam ne say aka news ane ejintren ha wo Ghana nyina no omuni pillars na aya na yetaka se toda yase nipa eninkaye anokreni ye won krofo pi wo ho a omabiro mu mogya ne agya biribi ehode amada sanne yedi so mfaso but I say for no yenkai wo eno na Menim for e de asi wani so say e kan ye project a ye ho na we nyina no e Tara One Media adaroma e na oboye nchidom nti akosia eno a ye hyenwoma na se mihuyanka ni ayentia no ni ayemo ne chem so ni awokọ no a ne maame beba no ato no boase abetwa wada pa ebi kura na wokunyina yes afede waso se woku suku 93.1 de na besi tofeme dase abusia for yensa na mwase biem na mwasugusu amutie na ebredu sue eyesue hunu mehu yanka nwoma na enra ye hyase a ene nso ye betim ade amamu na Menim Emagiback driving school woni bibi won mo nam kwan so ahyenkafo mo nam kwan so nyina no
wonim sɛ nyɛ mu nyinaa na ɛyɛ hyenkafo wo bo no ma wɔtesiti ananim akwanya no wanya nanso ɔnyɛ hyenkani dodoɔ no a no bisa wɔn mu a atorankyɛm si a wɔn mo kɔ ɔmkyerɛ mpanyimfo mo hwehwɛ saa nneɛma no adwumadie road safety for no bɛka kyerɛ sɛ nkwanhyia dodoɔ no a esie no a no dodoɔ no akɔfa bae ahyenkafo ka ho bi ɛno nti ne yɛsɛ bragye back driving school ne nkyerɛw ne papa o de bra Facebook bɛhwɛ adeɛ wɔn mo hyɛn no koraa yɛ A1 ɛyɛ A+ koraa wɔn mo nya adagye nya abotrɛ wɔn ho ɛkyerɛ wadeɛ ne nso ankasa na ɛkwan a yɛfa mu yi ankasa ko hotel yi ɛka no yi wonim sɛ ɛkwan no ɛnsensan yi ɛwɔ mu biara wɔ n'ase kyerɛ de asensan ne fitaa no ebu on me bomu fitaa tenten baako ɛwɔ n'ase kyerɛ ebi nso on mu a yakyekyem ɛno nso wɔ n'ase kyerɛ sɛ wankɔ sukuu papa wonya saa nimdeɛ no na back driving school deɛ yɛde wo tena se ne anya abotre ne anya adagye de amaw ne akyerɛ wade n'ani so ankasa nti wakyena bi posi ni kura mpɔkye wa wonim right enti wonim kwan ya bɛfa so a woni posi ni no ebedi nkɔmɔ afa na woba abusuafo baabi a wobɛda ho asɛm a ɛnyɛ dadwene yɛ hostel hɔ no mo kama ya wobɛnya baabi ada mo frɛ kyikyira mo ba mo na nwene ho gibak deɛ yɛ boa yɛ ho ansa ne yɛba yɛbisa yɛto ansa ne yɛmena do bɛ enti brane yɛnyɛ ofɛl so yɛ okro from yɛne Police Hotel no ɛna ɛbɛn odu okro from traffic light a biso obi asa wɔ pɛ gibak driving school obi abɛkyerɛw anasa wɔ frɛ yɛ homa no yɛbɛgye so ne mom hyɛ no so ɛyɛ abosome baako ɛntete ne yɛde ma wɔ yɛ homa no yɛ 0247 59 another 5975 0247 59 75 and 0244 13 10 42 0244 13 10 42 ofre ebeje so ye no bedi nkomo kama na ne ohia no nsa atumi aka afa ye nkwo Menim mehu yanka eno ene ye kenkan ede ema wi eno ya bomane se opanye bi efre se opanye nkwanta bisa wone ne ho kani ya di nkyene etena kro bi efre se brahaba bumimu na brahaba bumu kura no mutimu no nyame ye won madom ewo mamu makomako edu emakuma no odamuo no ekoye bema bankoro ya woda mamu ne tirimu ye ne de na wo fo gege ne so kyesa wo ka akoda no a na waka na wofo ani kosua enti won mo gege akoda no so ma wo manfo ano mo ne akoda no ebo tipa nyina no mo mo beso mo ne akoda no bedi agoro esan ntitia na wo maame ede ma no enti na bre na wie du si akoda no wo ko school sense wo nya mfie nsia eho na no edi siye ene ye ba behwe akoda no su kukurum se ne enuoma ebisi bi akoro na Menim wo enti akoda akosi dwete enye mfie nsia no o maame no papa eso no nsade ne koto school eni nyame anim ni empanyifo se ota okodwu no yi mirika na akoda na no atepa Sompana 3.1 esane fia no otimu nti ebio asem bia ne won ma obisa akoda no ano ntumi nyia no nanso enuoma na enye wa akoda no ho ne se enam se na wofo entetia sonko anom de mane nti akoda ne tirimu na ene de ene ye wo mono no apre ne ho atofam no osu ebiem obeye nyiya no o ka asem ba ko no wakadu obepa atemdidie kyese enuoma ensem fatanko a ene be yesu ne ban a ebetena akosidwete so ewom se no osade nanso eno ne ntete a o maame mo edetete no enti eduruma bi na achechefo ne poa ne mpoa ema wo mo de asem ne koto na wofo anim kire se wo mo de wo mo ye wo ma fam de nanso ne kese pa no awofo ne betumi aboa enti wo no mo kan de akira wofo ne se su ne ban we na akoda ne wom akora ne de wa ben nanso oyobi a ne tirim ye ne dedodo wodi ababo no ane se wo sunti na wofo no kasa nkyere no won ma mpɛ ho asɛm amua emedidi mua ma kwasi dwete okɔ nanim ewo sukuu nim osanso nyini ewo fiem enti edurumre bi na asukuufoɔ omo kwa akohia abobolo kurani e frɛ no se brahaba bumi nso
na wono pe ball pa enti se duru akansie se ya aya na kromafo ni nyina gitwi no obi ye kwa akwohwe bisan se eno na jeje won mani e wo kronim ena ye hwe akoda friend se akwasi dweten so a enam so osua no papa to ball ma no na no de ne nan bobo bi enti ne nan kokọ aso ya wo behu no ball no bo enti koba se esukufo ekokọ ball no wo mo de ne kan won mo ko ball no bi e ma ne koye ekobo bi na we no mo ball no ana suku ba ko no mo ne akwasi suku na ebo no akoda ba ko twa no e ma ne hwe fom eni ese make ase na kwasi yi nsa akoda na som ba na ntokwa funya mu park ne so na menim kikiri chase wonte no ho ase ba bia enti e ma do no agura na wose won mu die na wo mani gie no ankwanko wie saa enti won mu ja abo no bom obia ko ni suku omukodu suku mu kwansi ena teacher ni ba ko ye se da bi obebo akwara no sanse esu ne ban ya wode na die no se won man tia no a wode saa banyini enti wo twea ba de boa kwasi dwete ene yesa meka sei na kwasi di su aduru fie okoya wakobo maame amane se wodi agoro ena teacher ni atwea ba hwe no oba tan wono so fa ntoma si ne buo ni kunu sukumu ho santan omokoya yenya wo mokura no mu teacher ni no sanse waka de yenka wode ne nsa bo wono mo de hia eni kwa senke ba ne saa enti wono pata wofo ni bia pata na chese wono mo chese wo mo ntenu ma ase enti na de kwa ko ba ne se e wo se wo mu yi akoda na di na ba bia awofo no benya wono mo fa hodie e de ama akoda no omdi akoda no ko so school no enti suku panyine ne ka se sei na awofo no ye de a omuntumi ni akoda no entene suku nim esansa anhwe ya na akoda ne suni ne ban no esuku fo nkae ne bi nso afa na wono mo nam santetie nim e de anyini enti awomo hye sa ade kye a o maje krata ye kire se o mayi akoda na di mfamfiri suku nim awofo na nkopa achew e ma ade kye akoko kokroko no muti school mu otwen se ye bebo se assembly time obi amara na ye be yakora ne di anokwa omu yakora ne di ma ne kwotena afie enti won ko afie kwansi ena opanyin kwanta bisa etena sidi se wo dwene ne be mu ho no se me kura de me ye kura ni hwe se me ba ko school na teacher ni atea no me nya botre Menim yiri mi enu nyina ki trapa ho se ye kwa hwete chani no entwa yi se de aduru ye de akoda yi e fa he nti wachi wa wodwendwene ho no ano ene ba ne tirimu se onua baako e wo mfensi nti wode akoda no be firi brahaba bome na wode na ko mfensi se ne be ya akoda no suku obekọ no nani nya ne ya nti adechi ema wo ka kira akora na ma ne boaboa ne nyoma no wano ene mfensi wonu koduri ema opanyin kwanta bisa ne nua ya efre ne se afum waji wonu fel so won bo mama ne ema wo ko kire wo musuku a eye se wode akoda ne ko edwo de duruye wo makotwira akoda yi din Bense na watchi mienu akoda ne hye suku ase e wo mfensi no wana suban boni bia di wode berebre na koye na suku a akoda ne koye wo mfensi no nso na wono mo checha apra oye oba o oye bema o opra bi no mpese obia hunu na sede ye wo so ye wo suku nim enti se wo ne bedru so se opra wo class a sada no sore ntem na adwo ba class no ba be pra enti wo mu checha apra no me ne dru akwasi dwete so Sompana 3.1 edru akra izo no nko pra waseme dia amfama ma school se me pra o me ba adihia
eduru se ye do asukuufo nyina ye do akora me do bia o de we me ma me ankyere ma do wan fama ma sukuu se me do me ba de sua eno me se na akora de na be so kire ye da bi ena ne class teacher na me nim no enti wo ye sa akora ne ntene ne nsa no fa ba nhwe no wo kina bi wanye biem sabe ka se no hwima ba no fi teacher ni sem e de cham nani so ekoba ne sa na school fo nkoda no ye se wo mo be kye no ama teacher ni na hwene bi e ho na pabam akora no hwiri fa mpomam wo dwane wo kɔ hia wo kɔ bra ha babume wo firi mfensi akɔbra ha babume akɔbɔ mama ne yesan se o mama mo de o mo tena semwase no mama babu teacher ni koro no akoda ne sunu ne ban a osade akɔwura school mu no ekwa akosisei ye beyi na dibio o se ko tena fie yo ana we so o mama be sa ba aboso no mu teacher ni na kwa kontokwa eye mi hu yanka ekoka echi ama wonom ana afedi ebe wieye sua hunu sunie tofe akosia entitiye no baby afedi akɔwie no no akora ne ya trapo sabe panyinsa ya fumboni ni masa so me suni ban ya dia tete no enti wade nyine ko ai asembe wada bi o akosia me da sipi osoro nyankopon nhyirawo amen Ora Franka waje se ochiao. Onim se program we dey sa segment we ne dia. Na biji ko. Da kro me do ba akosra no ate. Kamani baji papa. Agosi amida sipi. Nyango pon hira mpanyimfu a omo bo abaso wo krom ha no. Aya na agye nsam. Na nyango pon na aye. Nye nipa hoden. Debi. Na makachro mu se after fifth crowd okoba adoma chede no be mo papa bi se nani ntimi manti no se wara akosia ye mi bei wonni mani bo ye mi bo mani kura kire wo daddy akosia mi dasi bi why okay akosia for mi piesie akosia ajewa kode na suahunu segmenta ehena Menim no wakenkan ede amaye mehu yanka enwoma na yahya ase no na ede ensam enam papa sima ba akopɛ na yenko anim na ene no yetufo ana yakɔ Canada bi munti me da se me start no manchia enti michia atiefo nyina titru my wife okay no mamia no chade wo kiwege ha okay on no mama Emilia okay sisi de wabafie be 2 years ni o ya de pa uti ni mo uti nyina mo muti nso mo amoelda kwakwa je ni boate ni ti awa ni na mati se usuban de wa ho ofe edo obeko na usuban de waba that's right ebi nie pepe enti de ni ti awa make say awofo we ye parenting yentia yema okay yentia yema baby ebekwa kodum that obeka waso me da se ada ajenim na wate ne nka no abusiafo me da me ho kakra bi aba na yatufa akọ Canada na ye ne nua ba dan na akọhye enkomo ase enne asem kese edi akiri aha eye sumpa 93.1 FM we eye na Menim
The Oboba J.A. Adolfo, the Black Chinese. I Akomatiko Akentra home. When you way at one bossy way or say, my ye any suminaso. I was here for ye too far na ye free Ghana. Na yako ewo Canada. Na ye near bad dina. And Ram Michelle Bocatre will say, and ne yebatwa and Comono Sono. Frise ya won some akesea nra Michelle bo enanopa o mahini ya wadubu achi show so me kachira wo say ene ensemu a efiri mu ba no ani susun ajada pa enye easy nsam no susun oyema me sanso mu akwaba ade ba sompa 93.1 FM so 93.1 yeah ja tofe e ba cho o ho te sein Eradia dom me ho ye. Okay. Anra ye din komo kakra ewo nia akoso ewo woni prince ushia no as a prayer tower na enam so ema ekowie se oba ufie beboa wonim se agya wo boa no utukwan akọ Canada ekowie akire no na o se ode wo dan mu niema kura ede boa no efisa wo de wo hu ni se opese oboa no ekowie akire ya ma wo free Canada abontin so enam se watumi akwa ma oni osofo yimano asare akase ubewu what about it $300,000 sorry $30,000 edi amano awie na ebeka na otwe mienu no o se on se e wo so wo ware wo ho na nra ye nkomo no esiye se o kai yeah me pa cha me kai pa okay me ba cha ye nto aso emfiri ho enti girlfriend pictures no ana ya you fry no fatu so emaye na ye ntie dan na enen so bra Facebook na ye wo voice wi so ho a mebo e de akire wo na enen sam no soso e chen ra me ba cha pre obi ka kire obi say na menim bre no aso aha ene sese wi ase ne Ghana etie me ba cha omitie o yo me da na se omonya bre na omotie me na me hira obi bia
na ansa na me start no na enra questions bia na nkofo so frefre no mo bisa me no almost say almost person me kan baby a prince na busuafo ofi wahu almost ni mo krokun almost fi so almost free Cape Coast ya frɛ krobi Kawano Pado wo Cape Coast nti so bi tie wo Cape Coast a obetimi ehu yi because ne ma me ni din de Helena Frempoma okay Efiago Alias helicopter yes dey Helena Frempoma Efiago and the nickname ne ye helicopter yate hey samu we as you and nti amu free yi Kawano Pado wo Cape Coast ho ba sesia no baby a ma menete ene ne wo fa no mu ne na busua na kaka ne wo ewo asaman kese okay yes so amuti ben Roman for sorry dan bi area hona amuti sesia okay nti so bi nim Helena bi wo ho a Sumpana 3.1 ne ba for Canada hona chese amufi okay nti na no me da se abuzia for bra Facebook na Menim say picture no a eda so no me sure say u follow yen so biem Facebook ho me pa chwane okay eti maame na no ogina ho no a bag sen no oye hwan se si a picture eda so a me hu ne ye a Prince wo for bia wa share asha na grey t-shirt no okay Sumpana 3.1 okay oka bus ne picture aha on say bus no na nipa ewo ho obi kura to wode ne nsa sum na no na obi nsu gina ho a na chi na hweye a ba abuja for bra Facebook any YouTube wana bra behwe sisi a wo de bra behwe na yehu nipa kura saafo ne ana wenum ya hoho a unim omo me say wenum nyina ye Prince ebusuafo ene nkrofo a omudi omo ba yo now within 2 weeks na omtimi de dom say bye so o maboa mo no bi ka so be ya obone a wo no wa plan ade me de dada so wa plan de dada semo okay mami tio you know omodi aware asem no ba mu no wo ho me ma abusia no se eti ase me tuaso afie no ba bia maame no omo ko bon pa ewie ya omo se 3 days omo mi anfa 3 months a omo do 3 days timi di mi wa e ba e se omo do omo asan bom pa na ewie manya me se omo ba no I want say me why no enti no me ne Prince ne tena ase kire ne se me wo botais me ni so wo Canada ho no na no wrong enru bra my madwen se me pese me ye den me ware me pese me come school ye de wo se me ye nyina ehu se me gya me na so se de me ankasa me pa ansa na ma ware enti no ebe ya ono so nhwen abrantie isi da bi Prince ne se wo da bi nya sanity o ma bompa ye hu se yi esu de nyame aka na me pese beba mu ebu nkotodwe kita me nan ade asem nie esu a Prince isu eye me hu su ana se Canada fi ani ti mi bie ma no bisa no nyame ne me dance fo bisa Prince se woni wo ma mi se bi abroche na e makondo se ubekọ bia no problem mo ma mi hu se e bia me bayi ono so Canada ho ye na kono ntiboa no mo ono so nye den enko bi okay eno no nya bone so ati ase mama fa me ka asem we tire omo be se nyame ne me da de nti ankrofo we nyankopon fo mo ho nche omo no so ho ni bia ma no bisa omo sa question we yo Helena ne ba Prince Kasha me say ne hwe ni Canada ha say ya oba be 3.1 oba Canada wa be de nya Canada nti eye me minti ani de nyame aka fa me ho no mpese e be ye yi nti ne wo ba Canada ha say okay me worry so ho nti we yan komo edi na afeso so no mi sika bia me invest wo saade we mu no Prince ne emma me ti ase me ne kan yo man ka say me discount be cha no okay free ma be sam nyina no me de be cha no and also so me ne kan ho asem abrantie ka chem so obetua every dollar
ama me dia to de da so adwuma na me ye wa ha say no na me prepa especially hospital na nya sa me kwa na makoka me na to so kuta pen ni paper e chro okay wo sha yare wo ko bayi obetimi gya ne nan na wo chese wo damu yase ko sha dan ni mu na siesie no ho abrofo so de wa oni me say yase privacy inti na dan na sabi obi agya ne nan we nya kola agya nan o opanimu agya ne nan no se wo ko hye mu na wo san ye den e lock ma no privacy na wa tete ni bin sabi mo pancha me wa tete na agya nan no ai esi no ho kama na sabi wa agya nan sika ye fadi kwa abi obi efifire mimi moja amabri moja ni esam me fifire no e na nkrofo we pese ye di no yo include yan to aso ye keka we nyina wie ye no e na ene ye sofu yi manu nyina ni yo mo ye de o mbeye e ma yasima me bi wo danso man roundabout ho no mo area ho baby ene ye ho ato mo ko hu lu ma ye ko pam atale na na hye na ntomatale fita no okay no pe bia no penny atale a ye hye ye ko pam ye by force gidi jama 2 days pra ni na mama no pam sa ne ma ni wie ye me ye de hye me e ko ye sa aware no awade amo ware no ubusuani bia ntia awade no da bia se o ma di kan abo adwen na to mitrim se enkrofo no na ekume ebusuafo na ekume nti se megigi manim wo me no mo kume de ne me na me pɛ me wuo ne mawu akwankyere ne se ni se me ben wo nti ubehu sofu yi ma ba bi no photos mo ja ba bi agye no ho bompa ya ono no ohira so na wo ye de ben de ba kyese omo na ye omo de e de share me kona sa atem no ene yi magye di se enye kwa because na enye mania wow how se me je woni bibi si ye e was na engagement na say okay na wa sama si ya ne se ebra ye bi sa se dina sa branch ye we yanye yi open so say unse omo ya ware na ye bi sa say oni pass mercy be ma we yanye ni mo de aba na say mi gina ho 10 good minutes untimi nkasa ntimi nkasa ma tori mumu mi gina ho say mi a me ntofo mi a me nya hwe no say mi gina ho ama ha me ni a me hwe say ba bia mi gina nkasa na me nim. It took a while. And almost said that Emma Prince, a big now so about Tonyum. So, photo be a why and not you all bought my beer. And a big about 2 Sergeant must have Brennan and Mancasa. Yeah, head ye, a cosso. Copim say, or but only Copim saw about 2 million. Emma said, Concron, a sunny one is so ye, and San H. and many bamos said, be correct also. Say me, Wally. Wow. Eti me bao. Yeah, semo. In some be o kana a Jimmy sem. Eti niana a cosu nyina no. Asem bisa ne say. So for Yimano Asare no. Ono mom sefane se eye prince ne ne maame kura na afa adwene se ye mabusuani bi kura ma enti sa sofo yi ma no asare no wantimi amisa wo mpo se wo busuani bi a obenkra ho ono na hihya de no aja me be free Canada ha e dia ba nyina gina sofo yi ma no asare so awuja for bra Facebook ye de ne picture ato ho na Faith Family Chapel. Okay, now so na ni di no no. The Faith Family Chapel, na wo Cape Coast say we wo kwa so. Okay. Oh. Tini monyam for pa na wo ye odi hie bi sei. Dana mami tio eti ayesa no me pesa me hwe time one omu hira wade no so wie no. Ade ne si ye dan na. Sir, ya near bay omo ya wo hono mo na mo de photo atoto so no. Ya wie. Omo san de me call your friend was saying AMA. Emma ya ko say yen ko sign.
ɛhɔ so ayi our real yi as a wedding so one no yɛkɔyɛ na yɛkɔ hɔ no no ɛhɔ no so de yɛkɔsi ya ne sɛ helicopter Elina Afropoma de yɛfrɛ saying and nkrataa na yɛsensan yɛ no there was something no mudi see nti na maame ne mpɛsɛ me de nkrataa no make you put nkrataa no for some reason okay na maame adan nti ɔmo sa de yɛbɛduru fie wɔ baabi a saa baabi a na prince no ɛwɔ ne nsa saa fie no mu a ɔmo de me kɔtena yɛ hɔ no no yɛsa bɛduru hɔ no no na krataa na yera na krataa yɛkɔsan wɔ AMA yi ɛwɔ hifa nti me nam hɔ tu mpa saa hwehwɛ amɛsɛ krataa na afɔ du da baabi wɔ abɔnten mu hɔ no mo hyɛ dua bi ase hɔ koraa na gya me kɔfa yɛ okay ɛno nso so no yɛduru hɔ a mɛma tiefoɔ ate deɛ nti a na maame no de saa nwoma no esie no na adwene ne sɛ saa nwoma no ɔho sɛ your friends and can one still on the band betimi ayɛ den aba because na bibi hyɛ hɔ na sam hyɛ hɔ nti no mesrɛ tiefoɔ nyinaa sɛ obiara miebie n'aso mu na ɔmo follow saa ayi a yɛyɛ because nsɛm wɔ hɔ paa nkurɔfoɔ wei ɔmo nyɛ nipa totoa ɔmo wɔ ɛnwosra a yɛde di bɔne ankasa ɛnwosra a yɛde di nipa wu Timako keme no no eme aba ayira wakɔhwehwɛ wahu obaye no wode kyerɛ wo mo anase die pa ne kɔso me bae na me bisa maame ne sɛ maame Elina na nkrata kɔyɛ you so ndi onim de asiye sɛ mehu a de me mfa anya yi enti no ɛno kura no ɔde me ɔto nsa frɛ me sɛ me mu ade Emma friend me one ne boyfriend Mr. Samwana we see adna say nra mo di ne photo to so no mo me friends ne ne maame aha wo friend mo ho e kan say sa nwoma no a me ko fa ya me pese me de ba ha say no no achem say so ne mfa so ko she nika ne obaburo me ni nyina atofe na me si ho te say jimi bi no obi a ya waro foforo no maame na ko she nika ba bu ma Mr. Samwana kita ni mu me say ade no airtime menim sɛ kuma wudufo etia we die ɔmo hwɛ no ɔmo fa ho adwene tan yankasa abusiafo maame Helena oboni din no me ba cho Facebook for no momfa no nto so ya maame ba ko bi wo hwɛ pictures ni mu a momfa no ento so aha me ba cho dana maame a wabeda so yi no wase no ana hwan me sa me you no delay ya no delay kakra wa ha okay eba so wait M63 ni kaba yellow wom aha me pa so ono a pepe okay na say wase Helena no a me boa okay I was your for bra Facebook Sumpa 93.1 FM and I said Sumpa TV on YouTube na bra behwe ye nua ba Dina na waba yesi ye de owu ahye no se wanware prince bibi betumi asi ena agya yenim nia se se de force no a ama wagina so aware na naseba no na eda so no eti uware no wudi na dodo sen ewo Ghana ansana wo be ko Canada ware ye ne de agama na otwekura ama na esamesa akọ okay ndi yanhwa efribra wo free Ghana ekoduru Canada no yanhwa ehon komo ase die enisiye well okay nti me bedru Canada no ena ache say afedi sofu yima enomo start some of friend bomodian na we munye ntentem na be fa ne ko na monkotena mobra awarefo ni kwan say obi tina baabi na obi tina baabi nti no munye de mo be ye na mbasin ekofa no na omeka ho abrantia no so no kra ni standards ni na yi no unse nkrata ayemu no ho obefa obi a they have a lot of requirements say we dey ohwe okay nanka abrantie we no
any man and cash ni wa betimi dia convince immigration for say no kure say metimi akoware obi say okay eri na eba enti na adwuma de na bi papa na say nipa ye enti no me ye bibia enti aka de editum mu ma principal sida ko e ma afa de ni interview du so e ma mo fe na interview Abranti yi ko interview a eno so asem kase a osan de koto me so ho no mo adai me yanka enya sanketo o me say asem na America no mo ma yentie ni yie na enipa enyi ntum na ehunu se wo ye hwan bibi betimi ato enti no fa wo ho ebata awrade yie fa wo ho ebata awrade yie because I no pele betimi asave enye wonim die ana wa ho ofe ana se obi bia me momu no unya me somo ne wa ho fama o de be manyame yie no na me nim na ne nyame anya nkita ho die no eno pe no bambo ya fansa abaifu omu nsuro waye o kwa so bi ne ehwehwe waye gu so ana se ya ma wa kwankyira omu nsuro wa kwankyira ye suro obi ha wa bra botene o ba bra botene ne na odo ho oni nyame nya nkita ho die abribia oni ye suro na nya waye nti me ka se ya se obi si afada mu hurihuri twa kwankyira hodo obu akora oni nambo nsamanum enti no back to my sermon say 3.1 principal interviewer I said you ko ka kire o say me kwan me fa so ba na ma fa fo papa so me fi kwan dear wa bra me ya me nkrata na wo principal kuma na nifa asamo ko ka kire o mo no e ko ka asam immigration for ni hwendi ni ase we ya nti bi da onipa na wo ba be sponsor wo no de ne krata ba be fa wo de wa kwa brochire no wo kwa kwatena ho no mo ko kan se matia no ala enya aban na e be fa wo 3.1 so what you say we your personal sponsorship some me krata me de wo ha no me de be fa wo e de aba aban ni mo na me kwa sansan ne ma ye e de a kire se nipa we e pesa wo ne banti ye gina me so ntini am wo ba wo na ko kan sa asem we di ti am wo ho enti am refuse no visa no me bawo dana kire mu ha ye me ye sure say okọ interview no na woni hobi eden question be na ye be bisa no a wo fi se ni trim po no se wo be ka se nkrata e kura wo no me eho no me ntiase yie me ne ma hwefo no matiefo ntiase yie ana na woni ho da information wo ye den nya no ho me pa cho me wo ho ngoma wa ha say em say me Sunday we ni mre odi a say obi a wo ko interview a wo ho but my request say em fa record of the interview em fa ma wo okay nipa na to say friends immigration for na interview no embassy na interview no obet my request for a record of near because obi a because me na me ko fa nti wo ho kwan say de be si obi a de ba ma me okay na de ya omo ye ne say yeah type o ye nyina na no ti gu mum to say ya type agu ade mu ho o ma ye ne booklet form wo no asem no ansa na ye de enne so so aye den aka ho okay so said ya wo kan na because the me no say interview no mo an fa visa na ma na e wo say mutimi kire me say dina wo a wo ye hani no wo ye Canada hani na wo ko fa ni passport no ya an fa visa na ma nipa no because of way and yes I may no mean to my see okay say we kire me ye wo ye nti a went me amfa ma no Sompana 3.1 and into the pania kra na beto form wo no mo a sa record no ho okay into no prince ni me say oni o mudi nkomo so you two man bi keke a me mente ho hwe into kwa say me na bia ya hwe na nimu ya hwe na ase no say ya hwe na hiu na ye de yetimi de visa na manaba Menim said they are not doing okay and no call ye na ja okọ kan sa enti no mo refuse no enti no refuse no sa ta na me request here for sa you know ba me bisa wo no ngasa de ne ba ye onim de ba ye odru ho no mo no onim ne ye no no keka ya ti say hunhun bi afa no so so be kan say me fiefo na mpese ne ya hye ne beba mu enti no mo koye ma de ne yes ha enti no me san koye appeal
Wo hu bra me bre wa branche ho. Enti no me sign kwa ye appeal. And almost say appeal me crampo no. Me mbra Ghana back. We 2006 na me ne ware wie na me san be me ye nkrata ma na we ko si ye no. Enti me mbra Ghana back 2007. Na fedie. Yen sign empire because abusuafo na sori atia pa. Amon pese de nyame ahyɛ bebam. E na fe owuo no crampo no. Emu asan ye din. Na ma ye confused. Pressure. Sankomo we no still ano sofo ben na kasa asem we kire o. Sofo yima ben yok ma ya afi na ben yok beba. Wo sofo yima no asare. Ene prince. Enti me samra Ghana enti me wo ahwese 2 months abedi ni Ghana no. Utu kwan ya ha se mfa ho obetua bills. So what you say? Enti wo de ya hwe sika me de fru plane ba ye. Sampana 3.1. Esa ba back. Ni ya 30,000 ayaje. Ene me bills so am san aya den. Etua ye within 2 months no. Ena afei me suku a ye mana san aya den abomi. Na se mabrabo nyina me jai bo bo prince se no abrabo na ne prince na me bo ha. Enti no ye san me go e ba Ghana 2007. Obi a ba 2006 no me ba 2007 biem. Ene dia me ba ye no na me si o. E den ya me ko ye sika first 130,000 o ma je di. Me say kuku another 40,000 say ene ya me di 4 months me ko a me me ko tena ehun awie dan no. Ansan matumi to afiri Ghana ha ye den aba. Nti 4 months ne be so no. Na ke say me wie dan na ma me nua yi a wo yare ama ono so no e di abo ne ho bra. Na me san kuku 40,000 before. Eno ana me kokoduru ye no. Sofo yima eno no ghetto na yine hwa ene yesa de me kwhye wo Cape Coast ho eno na prince ne nkrofo e be hia me no prince ne madamfo ba ko dia ba bio okay na ba ko so de Richard yi omo ticket bag wo airport ho no am be hia kwan no Menim sa picture no e wo ho yeah on be hia me wo airport ma me so and then yeah straight to what is saying coast obi for the Tofiakwa hotel bi ma de achin and na fedie anopa na yesi mu ye ko hotel ye see a frɛ hɔ no naos guest house okay ansan free hɔ no ansan na ye de me ko post akɔhye sa edan nim is about na $40,000 now they about 2007 me boa 2007 me di ka de 30 by 2006 na 40 na this year no 2007 no me di aba and we are getting towards October how no eh tina sa sika no edan be na na so wo be ye ho adwuma edan no na ye wo ma me dan no a wa jam ho no there be na we ya asase masase a me pese me si dan na ye den esi so okay this asase no one na obeto ya na wo sika bread prince ani na busuafo na beto e ene de me ana me to ye manfa na prince crab de oni mo hwe ko say okay e tire o me hu bibi na o pese o kire me say me mfa ono ni din ento asase ne so na me mane ma me so nkonkotena so ena me say no de nya de a metima ye say adwuma no okay medical ya year enti no na je say ni de ma ko do Cape Coast one more. Yeah, I wish you could show the pictures now of Cape Coast Diana ye de me ko mo. Entirely as say ho no. And the anointing oil me. Enti ye de ma ko do ho no mo no. And na ani me wo ho 3 days na sofu yima oye boss no. E kire say ani say no say ye call Atria Mountains. Enti no ehon ye kwakobọ mpa ye okay na owuo na ase antu no yakotu ase ayiye na afei me fiefu a ha dwen pese prince beba brochire na o mama ye refusu no visa no ya san akoye no so ho adwuma ho
and then your mom is so tipa and the Atria Mountains. Into your honomono, and then your Koda 1 hour trip. Oh, Atria Mountains or Atria Mountains, your Koda 1 hour trip in fasting. A country, your Koda 1 hour trip in a day, a country. But some pine. Into no, me who say mo dey whole pictures na to so for you manage now no. Okay. Prince Nigeria Finfin no and I me e ho ye Atria Mountain so okita ne puma chese ordinance because baby ho a wo fu yi na Sobre. Okita puma ne ade nti obi a me free Canada haba na nsa baby a me copy no me koda awuram na wotwe. Na Sabre no na $40,000 na wo de buy no ha akimida mo ase picture mu ma no wo so. Na Sabre no sika no a wo de buy no $40,000 no. Eno no so na wai. Eno so for you must tell me from my prince because me ye wo ene yi na yentimi focus on ye de ede. Nti eno so e wo prince wo obo strap bi mu a wono no keep say sika no. So me hono mo no me hu say dan mpo no me ni bi un say me buy na ho nye me fie me ni me personally and with that money no me ni me say me ye nti do mbeka no eno na me ye nti eno so ye de my prince but me buta ni say me be wie me dan na ansa na me free Ghana asayaba because I was me na idea e doso nti ye kwaye e ko bo mpa ye wo ho and yeah be kwa ya ko prapra and na photo nda so no ba bia be ya ni aso bench na dey akotena ase na so abaye mpaibo ine manema na chese ye dey start here ye bia akonche ni dinemu 6 o'clock anumre na fe ya besin akoda ebuo bi ayese bepo style bi na se hoye camp 3 or se 4 but abuo bi so picture ho no mo prince ne koto ho no mo ye ho na ye da o de information from sa na wada e ho nyina no I have no idea what was going on nim de na me bacho ye nhwa ha Sabre ya mo ware ye be se 2 weeks a uja ho ko Canada wasan so aba ni nyina no me sure say awade aba mu ide enasem aba mu nyesa na te me bacho ani na bribian si se woni no nhia mu no wo hunu bibi se e bia ho adane ana wa kai me ni edi kan no wo hu me baaye no nwa me bedru ye me hu se manyin sen no so no me bedru ye say after 2 months no so me hu se manyin sen ma me ko hu doctor ko check ye ye hu se o bibi se na wo ho no mo na me ye say okay and yes adia me dey we say no who you be for them immigration for because when they see that I be processing the man faster okay continue sabani sadia me dey ko me dey be ko na no and no so BBC here me so that na prince na nkasa ne maame won nkonsa wo daye mu maame ni kita dua so be bo me yam timi kita me yam a metia tia mu ye yia na me ti wo daye ni mu eno so no hwiansi but me gina dwuma mu a na afa de me yam hye me atonsa moja satisfy to me and ye rush me ko hospital enti hospital na ye de me ko to ye no se won hu card bi e nra me hu tamo the card bi to so fu yima and send this our card net to every me get well card at the brand me say I say o mo bom pa ma me say me ho be to me ye me pa mu no na nya agro me kwa me wi form me hu ni amenya me ho me fa mu ankasa je me to ho no more than 3 weeks am at the hospital esa unya miscarriage amenya miscarriage enti no second one na mako akodi 4 months na ye we no ho ya ye mpaibo no ye bibia wie ye baaye no na sofu yi ma be buku program wo na asori o Cape Coast ho no no okay obe buku program no ho na manase ba program le be di kan be ye niam be hye nkom be ye de obe ya wie no na je so no ye ne de ne be 3 days na ho na sofu ben yok ebe to aso okay
ebe program no no be program no me hu so for ben yok da menim no okay ya titi asare ho no mo na fe di omo body so sa asem we so for yima ebe gigina no a meji video di akire no eti bacho so for ben yok no oro na abeda Facebook no so na the other was see na so for yima say fencing wine yi color shirt na dey soft ben yok na green one okay green suit Usia for bra Facebook Sompa 93.1 FM na YouTube no o subscribe o like ya no wa share bacho ben yok na ababeda so enti na che say no ben yok na ne time adru so a sofu yi ma hihye program yes ah I dey na ba foforo because hon no yakọ atwea na ba no kura ni ya ba ya hon na ma ya basa na me pese me give you up one because the na akoso na me nti ase say ye force me search nchan ni po akopɛ won me ni no me nwale me nya nkrata ma ye di kan di abani ye di akoto me just bebre nti na afa di hɔ no mo no afono me na pese me give you up atie di esi ye omo bobo so software masi ben yo ko ba odifu anyame ayi na wieye mremu ede na asori me ya boaji so hey enya sam kitwa ni nyina so no get a house so no ya bought tent wo ho enya tete ase o nya asori dan papa bi wo lord kwan bi hu sa na omo bo ji so na ni so fo ben yo ku wremu bia sorry na papa yi ewremu anche omo tutu onwum ye de ombe ya be say so for ben yok baby a wo bia me chia wo de we actor prekope so free bila sorry anim Sompa 93.1 hey it draw bomi di me first name ni me last name nya na me yamu je me pra so for na nko an wo pa sorry na wo bomi di atiefu mamu ma asori bi na ada wo say ye bo wudi ka hu nsam a ne nche so wo ni munyame o wo be proud anya ne ya kika kire on say and obehu afa wo ho na che say yi o ye nyame ni pa o because a confo so ye bi a confo ye the same thing they say so for ban yo ko frɛ me be gina so adam wo hey ya me hu wo ha nya hey obo me di dina ya tweme no obo me last name to aso ya de me be gina so na nimu hey ya me hu baba we hu nya no obi anwum ho obi atunwum ha ya sumunye din asa me ne ya de me be gina we me camera me di twa de na ja me ja to ya frɛ wo be de wo twa video ben na ja ya twem me be gina ho e say sa da na ma nyu so me hu no na che say me nan ko kom wo so say na we di ebiem afa me janim ho a be yo ko konachi de nti ameka so ya actor no me pa cho mu nti o Sompa 93.1 be yo ko konachi no wa bana nim no wa twa me ho ahia no wa hwiri o se akora we wa wu no nam ha yi yo we biem o we ya metwa wo kwan first ticket ama me 30,000 abeso asan atwa ticket asan ba biem a ma firi atwe abakura no we yi nko ye ne he ne meko akobọ mpa yesese papa se ababa yo dia wa awie na busuafo akunu kura se de yi maka na so ati ase na afedie o se le be bompa ya man na ben yo kwa man nsaso ben yo young man nice man obetimi apagma wa pa bia ya nyame mfrɛ wa nya force me dine na make say da bia wo bia me chia wo enka ya de papa nka se me bo abaso enti tie me ben yo ko ba bia wo na Menim na ben yo kan man nsaso e ho apɛ o pija ne nsa so bompa ya mamia no wa tie mu no wa hwiri ko na chi da bia se no ade na nya yie bia ne giso wu Sompa 93.1 Tofi sa da na ma nyu so me ho no e che se Menim da meye afo si me hu se me pija me sase boka se bia ba ne num wo ba wi me nsa ne se minyai makola ni mu sorry me gugu fam na ben yo kaka hey wo te Edmonton wo te abeta se
men so sabe ma dwen anko so se prince betimi adi mawusa say my address ne niam o dey chro me e dey yi na no wa bo ho ayidi ama ben yoko so what you say enti ya bo my address baby am ye adwuma nyina o mo give information so mo bo mpa ama me no ne edi ama ben yoko so no so foforo afi no aba sa asore go enti on go ni mo hwe no abeka so what you say into a stranger into no dey enti ben yoko ekeka sa ansem nya no of man and so se bo abi na no mu se bo free me mabusunya ma abi na no mu e be we no enti no o ka ti asore man say no we dey just me jama ni wu asore ma ye bi afiri enkonya so ma me pompanifo e da form o awurade obi ba kama o obi ba wa bro kire bo ne bra o chese amanfo tie ni so ma ben yoko adan na wi si ni say 3.1 na mi frɛ ku ko obi de ntoma adwere ne yam obi achichire ntoma de adwere ne yam den achese asɛm no yɛ na rehɔ se adan no mu beku ababa wa sei oti abroche woyɛ se wakɔ ne suku wai we de na mu su na afɛ ban yɔko wie na obi sa asɛnti no sɛ mpasa me yɛ da menye ne nko ana wo ban yɔko ti wɔ no wɔ nko a wonim da wo bewu obi sa asɔre man sɛ ɔmo pɛ sɛ wɔgye wo nko ana amen no no bi sa sɛnti wɔnye me nko ana awurade so enti nimdeɛ bebebe no wo kɔ school du akire sɛ deɛ na Bible say nyansa fiti ase nyina ndi nyamesuro se wa mie o Bible mu ansua saa yafuna asɔfoɔfoɔ yi ade ɔmo concept bedidi wo ho daa agi usika because ɔmo nim sɛ wo nkɔ bie na wo hwɛ ɔmo ho asɛm nyina agu hɔ so ati ase ti die na si hɔ die si ya ne sɛ ya nyeme nko ana ne na maamefo yi patch order for me nyina asɔfo yi magina hɔ bio enso so no okache kwekwa na se bra ben yo ko hye nkom no kra na oni asori dem ho wo sofo yi ma wo so oni ho wo be di me ho agro me twa video de ato ho me twa upa aka no kra me twa video de ato ho so na oni asori dem ho na wo sofo wa invite obi aba o program no oni ho afa di o pese otete ne ho nje no o be kan se na woni na me ya tete kwa ma tete kwa no eye se manhia nyame asem na me kwase ase bi agi me dwan but ane nche se magimi a cham video de ato enti no ani 3.1 o ya no si okay me bi nkwa e no bo mpa ye ma me wie no ma me kotena ase e na ani ye se ye pon a adwuma aka bia e be ma mahu ani e ho na ben yok e koko chance ye se o ti koko ankasa ani se me ye ni ma bi na den se na ni na prince ni ho bio oni omo na ahyehye to oni ben yok akogina ha ne se ahomachi na omo odaso wo Cape Coast krom ho a ye so free Kumasi na aba Cape Coast krom ho a na ayi ben yok sori no aba ba bia me da ho no no hey me hu sei ya se me ye ho adwuma sisi ya me ntwa ma ne nsi se se mkoto se ni mimi de ekoso na prince akoshe ba bi ni wakoyi sika me ma ni sika dollars on your no gio oji dollars akototo ne ma na akototo wa ye yi nti no anche ojiji sika e de ye sa akwanche ne sa oni prince hu no afa de oba ho no mo na oba no ne Manase ende bae Manase bi no ne bae no eno so de e course ne se omo de pankese yi te se de edware akola wo mu no chance pan yi bisa no ena nsuo wo mu na ben yok se wadane scientist o se magician o e de be si ho ena omo de ade bisa ye kabado se de yin me de nei ena ma adwin ye ne se ye kabado na se omo de be ye sa de no e de nsuo si ho na tete toilet paper ena ma na be si edan yi mu geto ye de mi akohye mu yi mu ena ene eja ben yok bompa ye niema na de na tututuo te ko ceiling ni mu na mi dimirika me dwane kura fi dem wo afra me ka obra ha ye ho adwuma wo no ka say ade ketwa me ya sa atwe makogina wo wisie dem ho we nyina na efanyame asem ho ban efanyame asem ho ban so fo kabade akofa kabade ni nsuo ene ekogina dwa so na ye magic e sa tam na minimo
na menim sɛ obi a mama na aduane adi bɛtumi ne nkurɔfoɔ abɔ me ho pɔ atweme abɔ fam wɔ abrabɔ yi mu Prince one oba I want fa hwe ameka me ho de me ye no me hyehyɛ ano wɔ den wɔ enti dana ye move free on yen kwa yanim kakra enti sa time no a wo ho nyina no afa de Ben York no maba omu koto wei omu kwaya kwankyere wei omu koye se no o free ho no ba ye ne die ne si o free friends I am for who menim say me mo we su tewa oni milk akwanche no meda ne no friends moja no okay ka me boss tew say ha ma mentio okay hono mo no friends say mo te say manase kan o TV so say oni Ben York to milk na yi be ya akwanche bi ma me ha so am ko to idea milk na ebi wo be yi say ebi hye ombotom a omo de afrifi aba nti mba no mo swap milk no na omo bebo mpa ye say ye bie so na say adane change dia na say omo abusuafo na ba ha be say no akwankyere no say na omo ane de milk aba nti eno so ye bo na bibi wo mu say ya nwa wo say ye nwo kokokoko na say abusuafo be say no na no so omo de ye no e ma ni twam nti no ya ye nko the next you know so dia na ubi same no me afedi e free hono mo no wo ho says I tell no host me finding out na menyem oh nti Ben York de yeko Kumasi yesi fe be Lake Road Hotel okay say yankotwen wo hono na wahu na Lake Road Hotel no ne down hono no baby wo ho a eti say me nimu ehodin no ba wo fa omo de fa trotro about 5 stops no hono na Ben York te yesi sister onu ni sister Ben York ni sister fia wasi oh fie ono bomu se prince kura edi fufuo e wo se fie hono mo mekan abusafo bra sa picture na say sa ba bia prince tia odidie no eye Ben York fie sa time na me ba Ghana no ha Lake Road Hotel ne down hono mo no e hono prince edi fufuo hono mo no ti yan ne ye de ye koda hono mo ye da hotel hono mo ye twen so Ben York mo no so de wo hunu aba ye hu adwuma e me no so ye ya kwankyere e wo hono mo na that time no ne ye call yi hono mo Ben York no hu say on pese ska no wo mo di no say ye friends so fu ma benya bi adi wo ho yi o pese de wo hu no nko adi nti no so de plan bi e be kan ye ne yi na me hu say nti no de sa adwen ne ba ye e be ka chem so wo so fu imagine ba bi e to ammunitions de ba me ye funu ne so e be say ye funu no enti no my am fresh of we maybe me any nin kita ho biem nti ono ka ebe ka te so for yima said the bear ono no bear den ebe ye in charge okay and nti na hono no second yi na me ba no ka te so for yima with that you know na hono mo so no ye be chi kosua e ma me di ye na kosua no say yo won kosua o say ye opete nkosua o say ya boa ben kosua say be ye o kwa na betimi a kire wo de hye wonu mu a na ba pie ba because yenyan ya abofo yese menwe prince de amana anwe bi o me ne yede sa akosua no Ben York de sa akosua na ma me se meni e force me and ye mitimi emini kosua yi ya che ye bi afrandi kala ne nse kosua ya che bi but eno so ani basa na Ben York akwankyere a oni omaye call sa Kumasi hono mo no ye no wan fa Bible da wanyi Bible quotation ba ko na emomu de na oye ne se so ya na ankonwa na ba bia prince ti wa wodi fufuo no obo so da ho no ama na so akɔwie mu saa tam na mo bo nwum bi oduo ti se nsu onyu odo de ompa ne ho asɛ ma de for yamponsa no da ho no oto saa nwum no odo wa ma me nsa no mo alomo na bisa prince say na so fu ben na wa obi a wa ba o so wa hu bibi serious o me ho ye mie Bible mu da empai bokura nyampa bo no ane say akwankyere jiwe fa dware jiwe fa yese nkoana koso wa hai me ba cho wo se so fu Ben York na eto sa anyum no on na to sa anyum no akonya na princess mu di fufuo ne mu no da wo penya ne nan ahwe soro ne nan ne nsa hwe wiem na chi da ho e na oto odo ama me nsa nom alomo e na odam e na oto sa anyum no ewo ho omompaye onya eti yenhwe wudi san wo Kumasi na ufiri Kumasi
Ekoye. Okay, nti no Kumasi ho no no anchem se jama ye di about 2 weeks but now on and off ye kwa no asan me aba. Okay. Osan me yakọ papa bi so fie wo ho no ye se ye frɛ no oga se de ho na ono no am so kɔ nkɔkɔ ɛna ɔwɔ ono so ban yakọ de yakɔ ho oga ne ho ho na ade achi o me di breakfast cocoa ne milk bi na yire friends cocoa any milk a ye di ansa na yakɔ na sorry dem ɛwɔ ho. But you saw picture no ho nti mo mfa nto so ma me why ba bia o mu di breakfast no okay eti mu free ho no wo ye den e free ho e free ben yok ho ekosan koduru nkran na mo koduru nkran no saa bre no wa hunsa wonyem na bre no ya so na sika no a wo de ama prince no wo si sika na aka sen o si se aya wari die ehun hia se oni obenye okuna se mo no ne prince ne me kan na me ko business kan no asem se aya wari die ehun hia se me kwa koye dan ne yenye owu akwanje ne mane wane nyina mfam free ho no mo ene abusuafo na yi nyina na yenye eno mfam free ho na me kwa na prince akoto adan ne so okay ne na ware na wakoto wakoye me dan ne se de mpesa me ye yi nyina no on na ebe ma na wagina e de nyina ya ama me nti saa na me de omo de tu mitirim. $40,000 in so no oba and no so esan behye eno so san behye no wo prince ho prince na wonye adwuma da no ono no ni wiase oba ye no project awaye wo wiase nyina no ene me bra mbebo ye so betwemi abofom no ono no picture na da so no nti ben yok na ti ho a phone tua na so na many prince na si wo no ye di breakfast e wo oga efie wo nkoko ye firi ho a yakọ na asori na one cocoa no. Okay. Now na call her also prince kwa ye na kwanchire no so kita microphone no na wabeja no otonyum na yade nti ye free ho abakra and also ben yo ko saba ye fa bi Hansonic hotel yes I see ya mama nko mi fie o ya mama nko mabusu fie hotel ni yade menam yes o second time I buy no so no unya nkwa abusuan fie dabi ya mama nkwa abusuan ya to mo na ekun na okwo ye den ya si ya ma nkwa nti no hotel Hansonic hotel e wo dan so ma ho no no e ho na ben yo ko ne ya ye e ho so dan ya ye dem ben yo ko e ho anu aba anadwi ba ifo bi ba ha me ba me hu no hwehwe dan mu ho no mo hwehwe ceiling ne corners no de wa ye no de aptipting ho wa ye ne ma afi ba bi kwa do me yetu ye free hotel dan ya ne dem ne se ye nko ebu for sabefu abaye adwuma ho we nyina concept eti me pacho afi de wa hu se wa fa afro eti sa bre no mu no uja prince wo sign call back to Canada ana woni prince nyina afiri akọ Canada there be me jani ho assign ba back to Canada year 2007 entering 2018 ho no mo na rest atem na yi sofo ben yok so yire dan bedru ye no na ben yok yire so wo ye nti ne ba no ne bedru February nti no me fa say ne ba no say ne birthday nye February 8 na ye February 7th ne ba pani no ono kra mpo so ye sofo no ono hye nkom za ne yire be wo ba ma ne omo kototo ma ho ne abegu so ne yire ne wo ye no no owo be ma ya me ompe bone so no omo wo me ma to aso me nsa ansa na oba eba so ono no hye nkom za ne yire be wo ba me kra mpo no already nyakofo hey Ghana o hye me nkom se me kra mpo akora me wo no kire da me wo nyina so me ho ba bia eno so nti ne me drew back I say on the 7th, Adiachi, Misimu 7th, maybe on the 8th of February, which is 2008. And the second, you know. What's your appeal? No, yes, I'm Fred Prince. Messiah appeal, no, almost say, Obia, why, and Krata, Amano, no, I bet na ebe you ama. And your government sponsorship, a personal one, or Wakafana Bow. Also, Wakafana Bay, no, I bet na Abekan Ambassador, dear Fawin. Into the engine as the amount of my Oba. Into just any Yami, you me a free so him. Oman, say,
manaba intimate 3 years from Sabreno 2006 I went to na me year with the 3 years 2009 na finally no yetimi year ma Prince enya visa no buy to oba Ghana obedru Canada na wawo na eno so sa nyinsen no sey there be eno de na mawo makura no enya over 6 months kra because I'm do 2008 2008 year simu no February 2000 and bedru ye no about 2009 to me buy and say you send be chance here on 2008 e be kon na wie mu ho no mo see 2000 e mu no na ma wo na after Prince e buy we nyina ya ka say nyina no ono an personal $1 any the ekoso nyina mu ni nyina no mi ana mbre Oni me pesa me bo voice bi ma utie yo eyebrebe na sa voice we shase abusiafo aha ayesompa 93.1 FM me bo voice bi e de akyerew me pa cho tie ni ye na me wi a me bisa wo ba bi a voice no e free
Okay, we ayan komobia e koso. Oy madan na wutie me. Me pa cho me tie opa. Enkomo we ayan hwan ne hwan e na koso. Enkomo we ya helicopter na e kasa no. Heli na fia go from poma. Ofika wano pado. Na one hwan na edi sa enkomo we na eye dan. Mate se waka no wo mu se nkwada no ye miensa. Enti wo ne prince a wo sen. Yawo enkwala miensa na friends enkwala miensa no so achi no. Say no we two say because me find out say na usa me ba Ghana 2006 what I say na oni me ebe yes how are you no say na 2004 ono ni oba bi awo into 2000 sikana no mo gigi free me ho no o san de koye oba ne ho ade oba ne de Matilda Agri no so wo Cape Coast ho okay 2005 o de koye oba ne ho ade enti no me plan no a o mo hye ye no me wa ha say ya ho ma chi na me te say eni me ba o to so me na chi no me te say one ne ma me kasa phone sa ma me bi sa no say madana ono prince wada da wa kwagina ba wa bre enti no wada enti ma me bi sa so mi kasa ono ne kan enti de me sorry ye no nim say me gina ho prince na hu me ono ma me di nkomo na ma me say ya hye ade ne say nka okodu a afida pepe say u jage no ho na ukọ ekwaye yo yire ene wo bayi so so twen wa na nko be form no waye wo akotena wa na o enkwala say enhyehyɛ ya no enti me tin ni nyina ba nhyira nkanya me say hu document no ma me na nkasa no ekọ ba bi anko okọ scholarship amakola no ba bi odekọ na me nso minim nipa oye scholarship secretariat no minimum no ati ase nti ho na me nya document ni free ye okay na me report ma immigration okay say prince beka ho ewo Canada no one wa wo miensa meboa one ma wo miensa okay eti sabre na maami a eye Helena wo ye wase no hwan na sofo ben na woni ni di sa nkomo no sofo ben a na ye da na wankasa kra no sa voice we yensa kan no na chiro say wo mran so ya wo so komfo na aben so ya helicopter kwa me safa so kan de mpesa ma me na adwen humanity ye ne ya omo na oma ben me de on ekodi ni nkomo na me ni obi but me nsaka de omo kan de omo ye nyina me nsaka nti Helena na anwen ho na ne tinya ne ya ono a na akodi ni nkomo but me nsaka me nkyere san gina so na me mo voice ba ku bibiem na awusiafo case ne hu I want for a smart okay tie we so baby bia aware na ko bibia awade ngunu ma nke yesu me ye ho ade na tuna no be fro wa na me hu na ma ta turo so me da si bibia no, on a year na some so acquisition. We can't see what Nami is arguing to the Vate problem we are born in Italy at the Ultima Amavision. Therefore, this requirement Nami is arguing to have a confuciancy on an internet. I just hope it me out from Bana Bisa and Katabuan. What's the confusion as a British man? That is the minimum. Sir. What's the minimum? One other.
me we great confusion pa na to ni oba ni nkem. Okwe pa. Fine, but my company, one break. It's when you're special going to the man. It's my open this. Meet me on one day. I don't want to meet me on the beginning of this. Open. Okay, I was here for West Young Coma course. Ya mama Helena ene sofo bi na sofo a obisa obi se me bom paye na se nyame ti awade enu mu a asempa ne ete hu okro we mu asebo uzafo na minim ampa Dana apa aye ize nyame hya woden yeah ina che se we nyina no wase ne so na mwakira wonam asofo so se awade no engu ai se o mo hye ne se nka ne ba medi afe nti no no nti ase se ne ba na betina wasan akra ewo e ka ho but no prince buy no yenhwe challenges kakra wode wa form because ma hu se me time no ya aso yenhwe challenges a wode wa form okay and you boss tell challenges ne dey obaye no person obey adwuma ene o sorry oda ho ube sorry ahoma chen so no ana say bia anadwo no ubehu otumi yete say obi a kitre no fam ba ho mofra so amene wo ye no sabe ha obi wo krampo a yetumi ko hospital say wo kohwe wo ye ana say ni nyina mefa o yaw mu ankasa abrante ye nsi ho emu ba akokra amehwe because no o say ye meni abofra no doctor saka say be wu nko ade ene o nsi ho yenwu na ne ho ntoro ni nyina so manwu me da so te ase mofra ne me ensa nyina no enso so te ase rade ayadom de odi kan no o me free adwuma ba no ware na so mamoja e pramakola no to bo ase me shatie fo bo se e bia ne ye nkomo no enkosi ye beto aso da bi na asem no akwa akoduru baabi e wo Canada wo se wo beda sore bi wo ho ana be ma no tare dan ho sesen sa asem no menti ase de toso mienu wawi akwada na so se akwada no aye den oya se meja no se ontimi hwe mofra no se ono wa ma se obewo Hello Monshe line no mami abusia for yem fast da kese informa 21st clinic the sciatica expert se otoase atwetwe a 21st clinic na enkrabata be se edun wotwe a ewo oman ni mu no me bo nka ye se bomodin bo wura ba bia Islegon ya ba American House 0540311311 0540311311 ye wotama akra ho no ankasa no ye wonkrabata bebre kasoa ye wo ho goso ye wo ho kumase ye wo ho Kranza Tachiman Wanchi goso sese no omo bie foforo e wo takwa no oben Roman stores woni no na edi enhwani mu sanso na uduru obo asisi a Court Junction na kofodua nyina no takwa de nyina no 21st clinic abie ne nkrabata ni bi ewo ho freco center for no now no mo entwetwe nkomo efri kina no pa ekonom bowura 21st clinic asoye bia wo de okoduru ase Tofiakwa sememra wo discount abusiafo wo de emaw bomoden se wo to ase atwetwe wa sciatica na sciatica de 21st clinic na adi eso ehene Dina yeah ba chote menka me tonka na sabe ebede na nipa da sani a wono ema ewo ho se me de mesia si na so mare ebi akwala no na akopira na asam na apesa wo de hye no da bi anya asam na apesa de hye no se hu report bi a wo ntino na infoni so
ho na I say me misa permission the akwala you know ekoto sa menim Ghana Canada mrade ebetimi adi nyina ti me bawo eti sese ya me no kasai no Prince Owen. Oh, say wo hwe nkomo ane ma me di ye ya ye boy ye ya na je say wa hu say wa tu afifia ha na wa tu afifia ha 2014 tu free ha nti enfie nwotwe ne ye de wa free ha say me de ne ba ha 2009 say fan say odi e ko mfie num no e wo fie ha because na aye din ama no na nka afepe no ba so obedi na so me nso ho some say nyame na se ware no nti wa ya tantan ni ma nyina se me pam no so ma pam no me fit me ba no say say fie ni ma nyina na me disika kwaye na ma ni nyina ma pam no because me hwe no so ono na de na asem ba nyem na mkofo so no ware no nti no ubetie se ni bi a oba betu no me ne kasa haye me bisa no pato friends ono no enam ka chenkofo se me na ma pam no nti no se wo sa ne ne just a few so 1 minute or so. Okay. I'm the bisa na odi to free ha ene yesi achire bebre na. Ti sese no asam no akoduru san wo Canada. Asam no sese no we tu ha afede okopre awari jaye ba no onim se ma report na ma migration for ewo na wari na no wari asie no. Okay. Yeah. Ene na wo na wo no ni se ma report no ntino ohun say otu ha nanka waye free aye yi nto yeso odwane from mine mu but odu horo mo sign no e ma ne bai ntino kokoko court some no kokoko court ma immigration for so ho nyina ba mu ma o ma ye de ombe ama sese no entra ta me de ma no de ya jeff ni nsem ti sese de enkrata wo de be ware no Canada for agye krata na free ninsam ya Jeffrey nsam se unim se ha se no nkai be ka se ho na be wo nkola mi nsa Canada for beti ma gye wo krata for nsam na de waye no eta wo ma mi nsa na se wo yetimi agye wo krata for nsam a na se de waye na no hye because oni nkola brabo mu wo nhwe wo mo nya hwe wo se nye nkola wo nti no bae oba so be pesika nti no even though mfie num no betina ha no or fear had but he was not involved there on Kolana a life we have to be documented free have so no or adwuma yi mienu or han no so be adwuma free and adwuma mienu kiki de hwe na ire ne mara organa no e de ye yi e de bi so e de me court ne ade nyame adom no ya ye bibia chese no ya je nkrata na e free ne nsem a chese e wa ye yi enti no o mo share ne bre eso on free ha nti na ha ndi omo yense ye hye obre na na mama ni mu a ye nka hwe e da ye be so mu no sabe de ye hye wo na na wo de ye den de ko opeso a ube setie no ababo ho etimi afa de opeso a ba na mkrom ye so mu a ye de wasi pressure eti sese no me pese me bisa se one prince awade no agu anengui agu dada ya omo anole ye nanka prince ne ko pray say ye be any divorce say bia oni obi aware no matem ho ase ja aware but esa information na minya ye wo Ghana free ono ane ma men krata na mensa kan ye no ho a just prince aware wo ba no esa eno minya enti no ya anole aware no annulment ne kire say aware no exist Canada ban emu no it has no force and effect Canada has it because we di kan aware no be ware me ne just ba o me de ne ba you know odinsisie odintro na de ware me de ba ma me de ne ba krom ha because no public raba nti no ali aware no nti na che se de me na anya den anware e na nkwala no so ya ye nkrata ato mo ti so se oni omo ni twaka bia se yetimi ka se obi guardian no omo agini na afi ne nsem se oni omo ho asem ka omo yetumi ni nyina ama me se me na nkwala no me wo omo so se nti no omo din kura no na change ayi ni din a na so so omo din so nyina afi nti oni ye ni twaka bia eti se no Canada for ahye ne se on free Canada bonten so ai ya je enwoma no ebro mo de man no atwam nti no minimum nam system ni mu te se nkwan mu nam no
nti no de say dia kan say mo di nkentane amoano na e de na ko ontimi ko ye adwuma oni ato de adwuma say the first no no ye no eye yi no eye de opewa yale be hospital say de oba ye na owo etwa me de na ko mo ko yi twa no ko operation ya ko gina so dem mu e ko di adanse ye san abo me kutia no e say etwa no san ba onya krato de ko yi ne twa nti no Dana na wonim se ade we ya e kosu na wonim se de wo be wie sei me pa cho na menim wo afutuo bi de ma unua ma wo afutuo pa e de ma menua ma me de on de ma menua ma ne se me sre ma mefo e se obi a ma nani nko ne ma ho sebe wo abusua bi mu na se even oni maame ana oni papa kora na ho ko abusua wo mo nye kora wo mo dia no te yi ko to abonten a ekire no omohwa na obesan ya de akọ enti no se wonamo a wabrabo a wo bo na se o hwe ho yie na ewo wa yonko fam nso so because o yonko bi wo ha oba se wahu da chi nti na oben wo oni muwa bi ode be ka ho obedwiri da achi na nyame ahesa ma ono obese no nti na oba nya se obeboa wo enti no se wayonko fam no hwe ho yie a yesi enwo a wo hu ne ho so hwe no e no nyi da ne otope nti memfa yonko keke se obi atwe aben ho a tina se na bompa e bi tera de de nta nipa we ya ben na nya omo e ben wo nyina na ye papa obu wo ho a na ya soma no o ye agent a ya soma no se nka abrante yi nka be betu kwa nka me nhia no 2001 na me kwa sorry na nka me nyini se nka me fa sa obre we mu me ba cho Dana se wo ni wabusia ntam te sei anya easy yeah try but anya easy because I didn't my no I den se make you bi asemo a me nkwa busuafo ho me kode me ho be komi aye me say no me anti kura o US dey some o ka che me say China wato bi mu so be de o ka kire me no star ade we ya do nwa ko we mu de wato bi mu de o ka kire me no nti no se ginya me na be wo sa bi no afri me ho nti na nya bete we are try e bompa e nyambe hu mo bona o matimase na yetimi aka me abata omo nye se mani anya mani mate Dana meda wase menim se ye be san so di nkomo biem yo okay abusiafo akasimadu na no nsiabo akasimanu na wo se me sorry na mehuni amenye sesei asam na agye mensam messages no ma enkan kakra bi but me ne je se obobo bi so na wubodin no san papa tauna memra na afede ye monitor okay we free confuse you or say or him and or hey oba pavasti so ono so hwe confuse na so hwe we Kwame Haruna ono so hwe amajewa or say sad story Moses ya sorry when so free Augustina ono so ATA pa Moses ya sorry na okay it's one of Sylvester Japan okay Nana Prempe enso de bi bai okay dom de kopon ono so e de bi bai okay ko okay Chris Morgan ono so e de bi bai Kofi Osuna so e de bi bai na papa oh ba could be message bi ba ha o see and you taba no da bia mo de asofo na me sofo say na so asofo ebi mu ye fake so hono enti papa said e brand ko ne de messages yeah ajaje nim pacho be say si wona de hamza brand tia me na me ma course kakra bi aduma o de akina say wo ye ya frame wo phone so mate na me more on this one okay the net the time niti points amadwemi diminka okay nimum the American say among the 12 there was a Judas okay among the 12 there was a Judas asiafo du mi no ai na yo Judas a oyi Yesu mai wo nti okohunu prince ewo asori dem nti mbesem che say be bia nipa be hie bia no nipa bonini
wicked person ewo ho nti evan to it say among the 12 there was a Judas say ifie be bi ni pa be share bia wow Judas ewo ekira uye program wa mate papa ewo phone so me da say abusia for yenkwa ahoma no so na say swap binga danti ba cha odi ni ba bi afra mi free Mekpa, your friend Ben, as normal son contact. Okay, Ben, mami ntio. Ofa tofi. Ya da wa sepa na djuma pa we. Na neno no kwene say Ghana ha ya so for too much. Ya so for too much. Obi wo kwa won trana son dani mu. Na on trana son dani o trana na ha. Asofo ade pa no moye acho aya ka binum why na papa wo pa to me kai general me ka binum sana mpesa wo kanu na atendidi aye koso asofo no mo twa mo wada pa wo no mo ya asofo ya na from me da se ma oni amra bi pa acho odi ni ba bi afra mi free international man di we pm wo adatu ipoba papa pfie okay yenko onabo Tofi we die mini aba no yan nyina no ebetnya atuye we die ma hu se wa anya mistake e se ni oyibo na miti we ni ma ni ewu mi papa ewu na mi coin pai bo be tu kwa na mi coin pai bo wo baby na so for ni be ka tell me say mi ma mi no owu ye nu abusafa na aya ni face na ye mo empire masa me bo 3.1 e mo bia ka ta ga nu or the software eki eye hu no mu di aboga nu ebetumi atu me na nipa ya nipa boni ni software we all to coordinator de ni bibia ama no na me ni aba na samba ko ka ya ni de ni se o si abroche na ofesa obeko bia obetumi ni wako na ye de o di aye no na me be ti software we kapa me da se oyibo na shina baja odi ni ba bi afra mi free the battle area overseas 21st clinic evo ana bekasa efrei mate akonda ayare sabia papa eba wo mu chese theatrica ayare bai 21st clinic eho na badri aso bata so njenka o nka unso aso nako ponshra o papa pawai that's it eya ka che manager Daniel ne doctor ofoso se nyame hira o pa ofori mate nyame hira o na mate Tofiakwa no kura enipa nye na media de meka ne se na Menim ana aba bedru sabri eya de siade ma ye a ye tie bi nyina eti wo ye obi papa se do bi ye asofo yi ana we ye se be sramo obi tini si dan wie ofo se na eda no ko won si ho na sofo ne mom ne yere ne ma na ti ni na ho na sofo se mo ni na ko me da se e wa ja odi ni ba bi afra mi free hey hey champion mi ti o na fra na omo dia se kwempia so obaru le pa na hu na che kwema 40% tabakala ene se ba kuma to mi yam ta o mi ni pa boni fa pa na ku no tia wo muka che no mu ni ma tia o bani na ku fa ya de no mu ja ho ma so na se no mu ni di agoro o me na wa ke tia me da se ba jo odi ni ba bi afra mi free Tofiakwa yey mo uni abe majeje ni aka kokwaji wa okay mami ntie we ya papa ai papa nyizo enyize mese wo mo maba ne de yen sada mo mi de wo mo maba no ai yakopo ne wu na mo nya no ho na mo jin sa abodie sei yo ya metua mu ko mate money am ready pacho wudi ni ba bi afra mi free na na boku ni ekronom to afa mamoni adwuma me da se itio this idea to be frank ni na mi say nia na yenia no ma na e ofa ase fo ni yire no tie no mo pentu omufo ze ni ekoso e o Ghana ha no
Nneɛma asɔfoɔ no de deɛ ne nduro ne adeɛ ne afuru ho nsuo ne adeɛ nyinaa no ɔnom de ayɛ wɔ yere ɔnom de ma yɛ nnuama ne yere no nom de obi a wɔtie bia no ɔmpɛnyɛ asua deɛ ne da Beda se memfa ɔfrɛfo twa to pacho wodi ni baabi afrɛ me free baabi a wodede wo Nyame entrao ka dase na de me kan so ni aba ni mi se obetumi aboa no amo ni na bi ntem aye kama mo de ba ye ni ni on hia me pa na akọfa na bi se afọ wa ma no na wono nse ni na bi na ajija na dase me so me dase abusuafo akasima me ensa na yekofa kasebo no de abrɛw ɔkyerɛ awurade yɛ adom a bɔmmɔden sɛ wobɛhyia ɔmahene yɛ wadubu akye ɛwɔ food for thought na wɔsan so de ade akyea bia de abrɛw because aka wo sɛ ɛna anwummere no nso pɛpɛpɛpɛ na mmerante hene yɛboa fɛre kɛtɛkyɛw bɛrima the man 88 wɔne ne team atena se medin ɛde Tofiakwa production no Godfred Aki ɛna Rocky Junior Minister IBJ ɛna Saki and then Saki birthday serious one Frontex Vic Nyankopon enhyiramo ene adwumaden a moye Erade Nyankopon obehye mo anamum wo udin edi Kofi Foster ono enso kan production no ho den omada Roma ena aboa amiadi show abro Nyankopon ya adoma ochena yenhia lawyer na ochena de eba no wo ho anodin makrao